Good evening, good evening. Kaya wala si Uskawa? Anak usliye kay takyan, ausinge awin fakek ke maludi ke wiki nga, kay usliyan nga tigin truskal pa nga. Wala damle Shirley, alenganin kain, si akalimila damle lipan la wikat pegi ka sigan kashikat. Nakate, so insiyak lagi taga nilasha, gesta, nakat fatakain, akyok ki faklash ki mga gesta genge. Apelsi nga, usia unsu kung nga gesta, awi ang matanin siyas, igastan gat, fakat fast na met. Dukun, unsu kung nga damle Shirley lekargat ki pray. Okay, gal massimet insan konsikat kimollash. Ngayon serde darapange anagetikin just kolel elakkalemia. Kidemetiga dak akfasyon si klens aplash inash wedo klesikat. Sma yung kat. Insiak to na sa katarashtamet. Al naswiya kapteni proy. Olem gat flat na. Nasum kya sinja kulalla. Kulak mollash, kulak langkalanglum, kulak lain sa simogat wipalakin kanaklingit matalikin ito isa. Dahil pwede alam ko pwede fast med defendiege kom panangkat ke aklen kom inakil mi shuyaklash. Dahil wikot o gramongan mo talom na inkot akfasyen makate ako la inge inta ko yurun o kama later ngam daloming ko in pa cool matonin siers gas lumini mana ko in zalo na long so o ito nang nasperam dal punto ko may lusso ina abi na ko in na build about the gas ko kuno malap ke mana ko wag ke long klen pa ko den along sis ko ay proigel tekni sena ge fashion style wala double frank i mana ko sala Tamam kat oye be proike bitbiyash sewlash ko lus sama patlakyang ke pedinasol ko ashmol bisiklet sewus tamam kat proike lus siap kumin nak naswela lus kashalus ke spell ubesi nasewus naki program sigram dal etsekut gash kat bukat baging wisiak lash kat elzei kat proike flip one ko na boom life in a boom card. Katse may gini it's fun na din so Jesus Christ kat boy. Amen. Amen. Digin just go kung ganyan Well, finish kami guess sasingan pa. nakmas ka ko damle Shirley. All right. Okay, kalau nagit digin just ko lil academia again sasingan akfashe kami guess sasingan in Ngayon spell sige pa ko gusto kayo viewers slash ngayon. Kulo ke aslo usan, kulo ke aso yoklum na siya pwedeng kat ko pa in koin madak fish program sige gusto ko weekot kat spell sige pa ko was. O ye ko ano ko was liye nga taking trust call tigni sena il kayo la o ye ko gish ilus flashes lalos pwedeng ilang of the weekot ta shock ta. Our special guest Silash, ele já sabe nas suas,
cause local kahit ital Mr. Lipan Welly ile ilakfashin lane matigisa lakfashin pa unis patos to Fred sette on. Tingin just ko ila tago akfashin Monday, Tuesday, Wednesday. Na Mr. Lipan nila utos to Fred sette na ngay akfashin Sandria. Na bitligi katwatmidan na oya be akalimile telgas lash got stream live na website lash but www.gasinggold.com oya be go so we get Facebook man got stream na Facebook if you can call may just do something that share you like yeah got I stream na YouTube kung search Gasing Gold na massage ma-ashpingin na live streaming la siya. Like a smart TV na duman, you must make a Roku channel, ROKU. Roku 11 na Netflix, ka di ba nga Apple TV, ka Amazon Fire TV. Masi ko kung liye telecast slash kung may ad channels in like a Roku TV duman, kung may word of knowledge. Word of knowledge pa a keyword to shoot. And kung may add word of knowledge, pero fun na, it's a one-time setup. Na mga free siya bago ka to oye mga dakfish if yun siya mo in gashikos. Gashikos in mo gumindili agon mo kanang agin TV tuman gum di ka computer ako gum di luti nga kaya itifon tuman wevan na no medium saya ka. And they can just go. And I've medley na start med ang Oregon Bellon sil Mr. Lipan Welly ilan sa gobe tapos gas na po. They just go for ka. Well, glamalap naman sila. Gat alingan ki tagaluman double Lipan. Pero ano kita mo sila lakalamia kada ka ganasyon. Baka truan ki malutut mo siya. Well, glamalap tigin. Lumalap tambay chile ang ake wala los ke wine buying met na kewa fin trap ma ngata liye ke kakta na sil tambay chile yen ala isla sumla pangashi pe flot na kenge in we fare yokin ke wine molkun kaslan god ala mo malutut ma ta ko ye ko nge in sang akas makin ye got krewa aku got lena ke to ko lan lem now let's we got chicken got like be flogging your man and well those brother and sister in Christ ke Gasing Gold in we faka lang lang yok lan got when I lost faka tigini jana ko kan laro ngashike in South Laland tolunge afin trap malap katlen muya ke ort malangon lalin fakat mana ke wawi ko o ilang silang nara kulo kaksikin gat ke molash ke lenche we pe prime our katari in kaksaganal tigin amoy pangai fact toto in we pe payment na ke woke pelsinge kulo malap Glamalap tamu Lipan. Welcome. Kulo ke kumduga in kashigat ke kasinge kadale look forward Mr. Lipan in kain kashigat ke lakin ke kunokon ma kat lalfing mo ba kashigat ke kasinge kashan ke Monday, Tuesday, Wednesday tamu Lipan ke tasta Friday sette na nag-Henry and tamu Shirley let kay tola na malutut nga ke kapwa si naki Henry ang paano masih kata aske abanang ke kada fast na meta ngalang si pain matwiyasan naknas kashikat sin genik magum ben kashikat pa naki click like ka share in moment ke circle luman ka ben we pe base ke makadak fashing ke gastan got
Yala na kasi kat yang nage lang si we met we askin fact. Glomalap na si was ke was shukat ke prailo was ke cash nage wag ke monetary support nage cash in call ko oye penike in duin orelak kasi nakke kat peki basic atosin no si was na kos orek magen platform siya nga ke akfashiyan malutut makos we be kal nga yak ke kasi week ma kadak fashion ale yok shbe na shesh kadin gate siya mga be mengat met be kad ale me sa sakin be ki oye makos akademia ngayon akay be met clients up lang gata na kikat fast na meta daw sirle kagat kay wash kikat din nakalin ko uspe mat ka wigat yang ke belsingia as always sinaskin siyak us kan di ke comments an ke send me a click like kikat fast na met ki mamakadash ke ash mga man gan lang anak kalimi met kikat fast na met ki mulduda tama sirle ay bela minister liban Tegi just welcome kula wo fashtamet wo en laga liban Una tigin Vietnamese Glomalap. all right gay glamala ko de fast na met Ushga gen magdash ki angash finen Kent Washington. Damlel Shirley lar finen damlel ne zilungan Pino. Pinion Hills. Pinion Hill, California. El saje be move na we damel Liban ilash Houston, Texas. Bayad damel Liban. San Antonio. Tigin San Antonio, Texas. San Antonio. Texas. Na ushga klan gada bangin gain oregateni gadin gain akademie. Alal mo matigini sa nama aspe ke fascislalosa floklana ime ke mamasikya ke week singe ko si tabela tamo sila da ages maginjikat la kata mo itam tulen na na pa nang ra pangisis pe makatagagastan gat ala na tesis te ke malutut matagam singia nangam ke mandean ba malutut sima taganasikan kain McFashing akademia mo. Tegi just ko sak Yeah, go ahead. Kum fact la masi piang at nga ke highlight Okay. see viewers slash classmate silok lash Mawiel Crossley Crossley Canary in pa Harrison. Ila daga wikat na kamdarang wal pasta. Binil il usin pasta Harrison alal tungi. Na ngayon back mata na pa il mong le il bang la ngaliet post sa Facebook sa mga le ngakabak na pa ngabak na pa le katang na mo ospel lash kamta liya ngal da sa Facebook bang na mo mana kayo ho ospel lash kaya ko nito ko nga pang gumyak adi kun na le il mas ngaliak videos na pangaliak postan tangkian na dual el ismong dalal. Naro okay we akay sa one so lal mas Erison Canarian le proilash de shukos ke may proilash bakit da kasi kaya ko inyo de ngasifena ngapang no aspel lang ngan Japan bulak ko tata mo di kin nale mga isikya yung fact lang ano wish sik ngan non got take interest ko di factual biya kula wala nafakat balance Lo malata mo Shirley basi sa rak gani sham mo in mo me kat kain fact ma si luma kapen usi akka na siya kayo kulo ki fact lom galan nga deal mo ta post mamakat ak fashion ki page lala si vena or nga we come back ale weto plain nan ka ke masikyak me masikyak nge we pe mama kadita sikyak finances ko try condolences slash na si was kayo akay ko was malutut sige mande nge sham kun bena makate sham gang fact lab ta kyak mise on
Ai sia long lon ko fa singal lu ke singal ya pa sham nge na in kain usie na ses la kata ai sia sham ke ai sia confident yok lalal fungi kala la elos mamet lalal fungi misia mas vil maulia pa slagin mo sham silal nge el sham kun oinge el ne sipuk mata ka sham ke ele alut na ke mauliak lan lemo ka mai fata ka ke ya pes ta ko dokan da pakasen onsukulal ai siange fakla lemkat konfa esimisle en na shesh ma na ke wamak kat orela mata ka ke spinorek malong na nage singal tolu singe el laman sham kun in the anaynash me lem the lax lange lem kat lash ashtari bel malameya katsin matsaya da ko magay na palem kat lash enge elos misyatari met ma ana in the laman orakay no ye safal manaselosa baka siya ki fasingal tolu ma da ka kenge the enzi makato na siya shmet lalal fungiya pa el refreshing ke faksi ke confidential ay siya mo elos nga mo me swida mo ulia na ke metligi na meritsinge fakla ne met ma orek makuluka elo shek pa na benefit ke mawala na malem ka delero the enzi ma elo siya na ligi matlalal fungi ba elo sikala ni na malang silalos na katapela kayak lan lem ka judgment lala luti meta katapela meta tepa na aleleksyon diye na pa first sex nga luo si ma ngamda wa kriti fani na nga luo fakla meta e balak kayo kilos pel si malos tafela being away from God tajakta ensima elke assura pa elos malalal fungi esifil pe mol pelage o malem kadel anak din fact mo el turn his back na sin met ma disobey mo ni ashmangan masiki ashmet me ta fuele tarakta inakas magunyi katla ash ushe remnants ma shekna finne me small amount of groups ibang and wangin talelan lalfung ilalo sa insuk urine god kema upema elos plakun ka intena tuike me op ka lalfung inela naksinsiyak si mata ka pa ka katkain deksyonik na wetokle ka likia lalfung ila sa intapan me kat how long can our patient be ke ilan kan relamao asna met fact fin ba nag fasingal yasing asna met ngut ke mo wangin sivil be mo ulyak ke mano sengemo wangin le mise tajakta masima lostena kalem ke pa katte shamram ke physical life si magatash kenge masima isa shamram ke pa shamram ke la mano singe efin mo me matalal fungi kekle losin me svil bemolyak the mano si milo sashke sina mano si ngandi physical me physics si magadash kenge to kadagat fa ito alamasi malamayak na kenge pa naki oya si transfiguration ka naki oya si ma kadevak ma resurrected body lan lema ashkeo na pangan enzima me mutkayak na yokkeo na ngay di ke Paul el fak ke Philippi tolulongol siya in gasha el fak la ilefa aula mano manas sa kawul sila singe orele no na mano wula na lal ke kasi na ma el rek maginin ni mana kewa na ye kulyaklal pangan laban kalan God ma ele orele na ke oye singe
Ti ay siyam ke na pa sham ke sivil be maulya ka. Sobel sham ke. Sam singalon gosh fa singal sham ke. Nakatfina ready fani na ke marit singet na en si kya po ang effect na ke Olayem God Komer kat woyak etang wala ke sim tanil kayok etang ke pelinisus lal. Kat matana in wayo ke kayok wangin na makat kanoswe. Wangin katang lalas na sin felsis. Laki elfa ko ingiya lamaiyak ngal sima patatyang na fellows ma disobey ka matafay lengi elos na engala kayo elos ete pala nage resurrected pa di singe nagikatitan ke Pert Pangs ka nage matayan si ma Jesus mamda sikya ka pa pero si ma processingin matawa ka safta yelo siya uswala talik na dalo sa mayngan si okay saman yakke fas igash nge singa ulime ko singal on ko singal ya singa tanda why okay singa elos ngal ngala wangin ma me elos uswala anain eng ma na bange ma me sikyak ke nara safla ye pa bange ma masikyak na selos ma ta fue lagi ko lulin kalan ka ma shilelan chvena orela disobedience la ko fastmate na nake ma siya isa ramram kenge pala sila ngi resurrected body singe metla ra finne mise ta elose festival be mulya manulos evasivil moul elos na kay wasya mutul in kalya klalos efangatayli nakatita lamang asmonyak pe sel polge si destoniga ako singal dolun gi singal aliko kain bange ta usnya gia na ke ngai ski malutu singa chamram ke ak molyak yak Jesus is live, Jesus is resurrection kain mga takana siya ke kalan bala makadilasang na sila siya in sham kun mainge na fa taka kadata nage Tuesdays Wednesday in sham kun nage akakoin mai sikyakla how is that possible nage gosh mas bang resurrection nara malutut singe lectionik na daka la elosma banget takakit kusma misya emo akmulyak yak pa kuno kon sige mante ang election na fakla takake kung mise on in kaksak men pangen masi managi sham lal tamalipan bagi guest na lala sham kun nagi oyesi mga ko makut pen nagi mga ko makfashing will tamal shell nangatuin siyang nagi kasik la ko wagagin pala na sin dalikluyak ngayon gain sawan siya wiki kasik la ki mandehan ng transition ki Tuesday tamal shell tamal lipan pala ngayon kagin na siwas Digin just kumgula bitli kita tamad lima del sham mo. Ngayon akilin ilos mata ko cast lang Rurico Almeida Sikra. Ikaw pa na siyong gulagam tagawi katyangan. Isa William paingkom kuklo ke cast mol. Isa ko kalap ke Ashton Bell na kwenta ko ke cast ko atan. Na naging just ko ilaki mo in naksigan na siya katin loyang nage si fela lapsin am singing and so much good gas ilak mo yak na kumdi balawal ay so naging ilak ka yung let tako in mana sin in Israel ke oyelalos siya los in Israel ilos wala oye siya nasishpetlal fun bisengya may lut lash bakit lut ke nakat wala sila ay sa kabinigay for singal luo sabi nga singal luo biskan may kaskan sabi ko na ke metlal fun iya fin fun yang ko fin epel na ke malan ka tilo su pulakin misla pa akmodyak sila sabi ko ka na for singal ko kasi ko lagi just sabi ko piang le mata ko que se acusten.
pamatay kayok. Na ilamay ilama matay wayok sige kayok ke siakusten and ilamo na ke matay si issues. Issues na matay si mga issues lang ay plugging ngal na upe ngal ke mga long mariti le mana upe ngal na upe is ba when ngaloena at least I wish it ako. E kung lagi mo lang ni Israel, nga lagi tingin sa akin na, o then issues well malustly, o blocking God. Why na upes ba ako kasi ako stay. Na accept sila what singal yan singal. Usel inas finchak sila ke ma pel sa ma effort ako. Nabating just election na ikuya na sa galim ke yes nga masing ako minista ke ba modlan lang Israel labayak na ke modlan may klaro fung ibisay sa pangako katfin fung yung sinlem ka at kita blocking miss the blocking se woin ias ka usain magataro as kalme katfin ti kita block ano pe having said all this inas kita metlalfungia masih selgi met unbelievers apa as finchak class ke pelsa mai tatako. Tadi kita so bilang wala bidli kita flow natin cuma kan usah tamil lipan tamil lipan looks like got lost taking just go. Ngai oyun bela sum kumsam ro katapanol. Okay, Kilomalap. Finchak len vlog ke pelsa ito. In we akyok kiteshit ngan we kumpe pain klik wias matagape. Komet las na kewa mga purong ke pelsa nga. Kilo ngaram sa mga liak kinel tikinis florio spain kumpe. Ngalan mo Aqua makadil kesna jin tik Israel tik natal nga I see amar sam nga na church believers in Christ katang na tar kesmen Jesus Christ mo yak na lan mo tus lut mo sam ke tus te wan singa ya la kyo lik mas nga tamako na kom mo singa kadin for la liki aqua kwan fela fung yang na aqua kwan God na bana repentance Lalal fung la chijel taga mise ke makulu clash pangai shusle sikangon kalim si masam ram kinyak ya victoria pataka usina ke topic si ma tamle shele la kalame kasa ak mulye kasa pa chises kada temta ke kayok men kasa chises se kamo ma pat kada blocking kayok shik mata Rome sapta algo shwas singal algo shakelame mo kayo magat palagi nga tingay compare na kaya wala na malako na ay siya mapang dali kayo kung na tingay makisya ako sten refer siya kina kaya wala na may takato na pangay finshaf pangay lalal fungi pangay machi siya sila kaya kating matake kating lalal fungi lalal matake inche misle asano wala na siya na glory siya may tako na siya matlalal fungi na kaya siya nga mo pangan kas foto na siya Alright. Okay, kal tamali ba gulag ke tayo just ko disconnected. Masuk kita pa kada skip Tuesday uniste na kung vina ako la kita shun ke tosto an kung matawag pija mo personal vlog na kat vlog mo na ke ilan resume where you left off if okay wo wasen amoy wo okay amoy wo na kaya ngayon tas tol second ko na ako la na Taman di ba nila ilatag ko? Actually, when nak na ke tosto, frete, sete, ang tapanol take interest ko. Was the technical difficulties ma ilasking na video mo pelsa ilan now na ipsan na le follow ko. Na ngayon yung na kita so na ke
tosta nairol tamalipan keşbin teknisyen el aşkla şıkkaya wala lalo susunod kay mas pop mas sefinen lana ilal mas lumnis balikan naor professional nak magak so mangitarol dal delayed or kufil kufla or vlog in fall naging pibel mga tabawa ko na kigasulan ka tamaliwan el akmisa sila mising or ile sauklay singan nag-action akatay nagkimen nagkitos to Freddy etc. At tamaliwan ngayon organ pela na zoom kumin dark akatay nagki lane ikashing yan. Tamaliwan pela na zoom. Kahit naman lang, inuwi na makalamitari, tos to Friday shit pa karangin niya ko. Finshap malap, masam-sam kinya ngayon taga ke kokolan ka, magay na hindi makin nanaklok. Rang ke floklin ke, sipa aklin, me, si fanalap na ke summer siya ngay, hakalam yung mo, tagay ni ke siya relasasya. Tagay ni ke siya relasasya. मैं कदाच के यूनिडाक लू के कोता सिंगे लेसिना काल को पतम ले चिरले लाक के लेमिमो कैश लाक मूल्य कदाच वो ने के टोस्टा तो Tuesday Wednesday ऐसा हम किन्या के शिए कोरेन सिंगल मेकोस resurrection ना बंगे आप मूल्य याक सिंगे कैश लाक मूल्य Kataliye somna ke puklal channel saptasnya lu fosina ke akos topic singan pa takakik katram kun Asia long on gosh takakik o misha on Daniel samram kun takakik ke saptasnya lu fosina ke akos I really got that shit nagat fa samram kun Fosime da nakalmen na lupufen chima nukum nuk linen chefa. In pelche lupufen folet Michael shakaringen met lom o elefa shikya. Na efa ars melokalok shikya. Shepakulukum met ke tafana akwa ki matan fellow e me nemishingi. Keshun pelche met nakwa in felchum masum na inelos tarin puklan kat efa molle. Met paspas sin met mamisha tari efa sifin molya. Kata silos efa engan kun mol mapatpat. Kata efa ko emepit mapatpat. Met kullan met elos efa sharom ke kalem wulanalan en lang elos shalutina sin met inara mapayo efa sharom when I eat to neto. Fosse metan academia pelke okse. Fosse aklungan academia la. Kata silos e matalit. Sumna ke maun mapatpat. Engan mapatpat. Kata silos e sumna ke makin hasyor. Pange distinction si mga kuminanan isla ke puklal tenel. Pange sapta shafla ke puklal tenel. Academia ke oksinge tamul chelle la fakafia pe. Kaya oksinge met luti paepol met eta ke paepol mut kuna ke materials masla ke sapta ifin pae sapta ye fos long lakos na ke long dikos fakya mo I aspel na upeshe na shin trik na tin Israel. Just mega fat mo tribulation. I aspie course kaya dik natal April dik natal shake up e palakin. Kishbin daltin na lalfin ak waklal. Makati laki na shelos. Or I aspel cheten liye in the future. My flockang na shin trik na ni Israel nga shi pesang change lalo sin flock na ke mapayalan God. Yay question it's in a different
topic. Tagadin nito lamay kayoksinge upen na pay. Para katliye ka fosimet samsam ginyak lipufenche. Katay nila, if ingom ta kayoksinge lipufenche lan kat ngay pay protect ikomo. Nara, if ingot som na ke tenil sapta ya foslong lakos na ke longon ko reakalimye katish wipe revelation. Ta yai kosmai samsam ginyak kayoklan talik na din Israel ngay papena ke saptam da ke sapta akos ke fatyak sum ke sapta singalia katesh na insan akye ka metlalal fung yung singe kayok singe metlalal fung yung pang church e utak taligi fela dar na yai kosne fa sikya kayo kupe singe katel silpena sangpena long na lipuven chima nuklinen chefa in penche lipuven falat Michael siya karingin metlomo elefa sikya la sikya kin kasho talik na din God talik na din Israel may kawok siya ngayon pena pay mana si komo kading kyan kinyay ko si matene lienge si ba fatya kike revelation pakading folaulia kading we utak yak kasi pang rapture e utak yak metlal finoliki metigi yay ko siya sikyato acho que siete são ligados a saptar com fosse não tô ninguém tinha lá com o tak que tinha na fim pai acho que se com tinha me gos fosse lamngau na que lamngau tolo para se pe passage mark calmie la metolad não que eu que Jesus é o tak lá e aí cos não som katte ka na kate ya masinge nit na me cos ma masinge na kon som se vai na siu kon kalem kela timeline makadilak yang prophesy story definitely sonely ke revelation aku time clock silang gat ni aku kidar yai ko singem tawak nga pangiki question jena sikoma emotawak nga cash pelang chifakma imminent anytime Jesus let go one Thessalonians chapter singal tori first singalakos neke singalalkos akalemie le watui matafin pokanyenga met mishe met mo la lalfung in Jesus Christ e utakya sonul walan mapatpat pasap tatoluke fakyaks fact revelation church from kinyak church kosha tugun sapta tolu dakya ko teshi person from kinyak church men utak tatari church matlal na kayo yai kosne kayo yai kosne non sibena some study keta in general direction bangin mai sikya kema tenelle ke sapta singa lu kayo na lalap singa sikya metiki kayo lalap singa sikya ko matlal na kayo e utak la wena mapabla shamon na bange may ngan sila komo from kinyak ke me force luon kata silo se takakek som na ke may chiu mapatpat kata e pataklan na ke ungayan na lalap tugunyay ko siya silpiars ya tao sin siya from kinyak Jesus la follow will pufen lal met my lucia ke rapture apa will ta met lalal funya ta kingdom rule sie pena topic lala sie pena study topic mai na gin tolla pellash na ke mang masima yok super na si come met ingena ke tenel chinga lu sie na ke akos pakle mi ke okshen lu pufen che sikya distinction sa mga ka mo kata silo si matalik engan mapatpat kata silo si kayok mapatpat makuna komo siya ngayon kadin for lao liya
La laat fing la chisel ta mi se ke mol ku luklas ma ku luklas na ngai si back ye ka na ngai wa topic singe kya sa ak mol ye kya sa ak mol ye Jesus pause in kenikin mol when kenik shaye Allah kalame ke gospel nge la when in kenik Jesus mo kayo when kenik mol na ke pelchinge ko chui ka chicken got ke na wo ma ke kas mo lan mention pa akaye got akas makin got ke matalas ke pelchinge omne puklal tenel iplu efingum li sapta siden ke saptaon ko rakalame narrative historical tenel we kawak to lal taninge utak 605 pieces 600 on for the make or before Christ was born elos utak again Jerusalem no Babylon so ye tokosha Nebuchadnezzar evin pa ye ma tepana simle the mutkayen ma simle history of ma tenen ma yes ngalon gos ma imperial to dalne so utakle elos clans upon tyrant might call Quebecan country elos e fallege nanakin loyalty na sin might nge la lalfuni la katlan los sa katlale premise ke shake-up well los in Belgium nagakan liela elos som dal elos ten kawatulu la nge tenal ke kang munen might nge keshmen elos shanga shwa na ke ma fok elos akos makatil sang na elos tena we kang ka new milos kang panganakos tenje dal ping loyal na sin God ligina might call nan Babylon siya pa makat kanakalin nila King Nebuchadnezzar lala Tabon liban. Ngan interview quick nake Daniel saptas nga lu for sige wasa ako siya I mean ngaki kumin fincha mo kumin aspel kumin tako nake son toast of Fred es Andrian mama esette na kulo yung full background siya ngayon na nakita karek siya kung Trump ngayon kisensya na siya kume kadin cop show fakir assumes la literally saptas nga lu fosse na kaya ako siya nakisvelap siya may siya David Cook and we say section passage siya in capacity na kaya si velap siya mega ka siya game siya nga kulong lap ngamo wana fa epian siya Forsak lu ala kalamila ifin kom funya na kya kwaklan God matakil la finglom na kya kwaklan God kume takaka ke penche kadet bangun kom ke ben la finglom kya kwaklala kume som na ke mayengan mapatpa na ifin kom tim takya kwakshe kume takaka kwana ke forsak lu akalami kusum na ke mayekun mapatma na sin viewers slash nga kumitala kum or advanced study lom ke lutut ke Bible na sin viewers slash nga ganyan is the topical high level information singan Takarin siya siyang ganyan ke buklal ten siya siyang fuku yemit liki label tako akfashi ko feedback na New Testament siyang ganyan takarin siya na pangan siya masamonya ke ye fokusomla na pa David Kugelusain in capacity na resurrection siya na siyang ganyan kimalan ka to sikyak fuku ya somla o samonya ke New Testament
Na bagay mga mga kuminet la akut pe na kaya na takakik si pe na resurrection si pe naman ti oye si saya na oye na nigita to ka Fred intram good na ke actually milak mo Lazarus na ano go dakle kasi siya mo puklal ten mga nalal si pa sa falle pe lash na kaya to Kulong iplash wo ye ko kiten shakka et ipsema insan kapshren lake sivel lapsilash tamali pa Kulong malap tamal chelle. Ngamo kat kapasya tayo tosta. Top in fakat mo kayo na oye siya mawisye mol mapatpat siya pa tenen mara ke sapta siya ke on court na ikot ni ke siya luo elosli wala na pa siya luo akal mingan. Kulong malap. Kasi nga usod pel siya na siyum katamlay tikin tres kalifin elos follow if not much yung dele. Okay. Sibe akyok kina ke tosta na kat fafat na ke Friday. Tikin tres kal staklo. Una, dawli ba ngula kaya usod pel sa kuminim yes ko kuwan kung na transition na Friday. They just go kulagam siya vlogan fuga pel luman. Me angile ashwam shukke kumta ka tala damali man lang ta arkin suya ka tayo lala. Me faklum na kita sa kakik singan ki pukwal tenewan. The kakik? Aw. Gloma la be damlipan kakataya na wo damli share like loki kom ksinsia ki norela kapashingan na kaya. Ngamo pa ya nga ito ka ki akade ke Tuesday Wednesday na ke in mo ka in the me orela pain ka in shed some lights na ke toast of Friday amin mga tak like You say background sila. Nothing viewers lang. Okay. Having said that, malum ba program mo? Nasakta nga siya. Mo kita kumin. Daon liban. Mo kita vlog yung nag Tuesday. Unisa lang ba ko access figure Friday set yan. Taman liban. Kuna. Okay. Nasin viewers pa takali sukle what social ngayon. Ask technical issues earlier. They can just get kicked out. Narakat use tamang liban nila kataya while we were waiting for taking Tresco. They can deal vlog ko. They can deal the vlog program na siya. Klama la tamo Shirley tamo lipan ngan akkalem nala nag Tuesdayan paklamat mi siya fa akmolya yakya kapit naging fakket kakaksingan. Na si Corinth ngal migos first ngal luo fala nag tol ngula ko sel capture di pa na Tuesday Wednesday. Sham kun na yok nage oye singe ma nage cultural and but Greek na le dominant gipel singe. Ora that then lalal fugi mo there will be a resurrection of a dead. Panganan si ma first ngal luo sige sapta ngal migos ngal kaya. Ngal tolun ke ngal ako sham na yok kela. Efin pa wangin sivit be molyak singen na kalne pa lemel jak na sin galyak lalan. Na eto orella preaching large scale useless kana sin apostles na evin ba Christ eldena me sivit be akmolyak yak na me lalal fungila kuma tu feo. Me kalme pa me katalal fungi a dead savior. Na panganan si ma Paul ke leksyon na lakin na selos elosin eta ke ipsingan na skal mo kaskolon coach el dagata na jupa na siak selos okay na kosin fakmal de na molyak na mekade kikiep level jak na rin kalyak lala shak na shulpa na repeat points ke for single dolungan nara na ke physical resurrection jenge el kape depa na alakalem zelos na fact na yok na sin with mga Greek culture na me Jesus me molyak el molyak el katangla makulug el katangla misya el paemit mamisya molyak ko shanogel Lazarus ta lemel dak molyak la ke juda na misya so na juda molyak na pangen na ke oye si makadit kain me loang akuya na kaya la Paul el ki akkalemi na selos la
Efin ne bağın malustal fungigia. The truth of the matter is Jesus Christ il tka mise molyak. Adam si Ashmet el mise ta Adam si aklung el tka başlagin Christ el tka mise el molyak. Na lalal fungi lashmet Christina pangasi mga kumtufe si doctrine mga kumtufe ma esapesina liki nagkimasera si skalal fungi kafgala katlalal ki fungi la puelem Jesus Christ el winglo si mandin kat takamisia molyak na bakatlalal fungi gange nagkimasi ki munstan nagkifas longo singan fan ke longo lal ko singan. By the way, correction ke mari singan na ba si correction singan mi ko fas longo longo lal ko. El dan na alle kalem ke me gasin kon nata jan. The ke argument singan la fakya ko kat ka nakakain kita makalem si matlal fungina kewa ita ke ba siyasal ta kamise usla lippisi magluklar at kunden tolu el molya kat ita ke masingan met Christina na arvis sige matagakengan pa element mamise molya sibe na floko misa sige kat alasangen ke kinga samram kana leta magachelo sa tolu skal skal ya el etamel me ana inda me fashion magadilang siya na manakewa me welal na mise ki ekuluk silalngen ta ke Christ il ta ka orela me sinless sacrifice silalnge mise maulyak singa elos na kewa morela kapasta na sin Christ sacrifice si malorelangen elos may dakyang mold sa sinasi napapole election na fact ke orela clarification silalnge la there is an order to this resurrection. Sikyaktari, teacher na kayo malutisina elos dafong lekima elos shamsham kuna. Kipel sima elmise maulyak suak na yun bapa na nga mo pataka kyan si matamla lipan el matawak inakate ke yait kosh kana ke pange taka usyak matlala elos na kayo mise ay keklakelyak lalo sa takakek so ek nagipakanyang siya. Lemel din at ako longye felan ta nagipakanyang siya. Elos na kayo mamawun. Ewa na malal fung iya. Ewa na oye siya ma utakyak. Nagit chero the fire siya nagipakanyang siya na efa takatuki lalien malutut siya naging millennium ka meman. Efa takatuk ta benefits siya may takanasikum. Ingin na ba lemel takatangla mise katangla makuluk elipese makuluk na kiwala usla ke miselala na kat malalal fungi keo kadetala emoy kekla me kelya klasha me elos inso ak na ke pakanyeng se pa ngant ka si mga mo tamle sherle di pa ndak shamam ke na authority na kewa makatil sang na sinlema paila kalemina paila he is life and he is resurrection ke tugun len tolu el mola kinakalemina sistal katangla magulit na kayo nangama nga tuin singe mayen ko siya ta kya ka yelo san peta psalla be ma lekshin na ponfai met mi siya fa mo akmuli yak elos malalal fungi elos malalal fungi asun na ke oye si maka tramram ke kayo ke Tamla Charlotte, tamla lipan, nga mo, kishpe computer di ka unstable nga kapsi na Tuesday, Wednesday, mga kinakilala. Min naksifan na siya pangan. It continuous. So na masing a long lesson kung fact like Tuesday unisingan la finwell in resurrection, when siya bin makatarong. Amen. Resurrection ba akayela. Pa usiya na siya galang gila. Kisibin resurrect, kisibin akmulyak singan, gilam Jesus Christ. Para kat kan maram kin. Adam si meda usiya misa sin met nagawa. Met nagawa misa kisibin Adam si meda. Fano lalamo mo Adam si akli pala Jesus Christ. Ilda ka pa usiya akmulyak na sin met malay fun usiya.
Mana yok şu bes bang siya making ako matalong o katlong na mo mo diyak so what masih kita diction ni naga kita just el sabi niya label to ko la akwak si il to ko la akwak si guess la nasin elos sa mga life ng email Tapos lumis na liba na sabi ko bien siya nakimit na life ng iyo yok supe yen with the life ng iyo mayin di ko sabi ko masamay sa ko ke fact ya si masunod ko parang masing ang madasa ano mama ko sabi ko ni sikakari na masamay sa ko this is future events sa may sa ko para maliban ng skill and leksyon ni nakakita buklal then pianga so mga interrupted ilya pianga the shock to maasikat kilo kinagalim kaya pa yok shupeyan malay pong in Jesus Christ pati just gonna usi background singan la Paul ilang if hindi resurrection if hindi civil monia nga kung wang kemasi wang shupe kat kikiya madama fact kikiya the shock the Sharon Lal Paul ba Sharon Lal il gas artist rhetorical look at examples assume with the assumption that you know the answer ako fin matilal mo yung miseng alake na may katikiyap para atin simla para atin malay polo ila sham ila simla ila tala kumita toban dahil kisensiya kina as a rhetorical type of questions. Kasi just kung kulamalap, ngayon the flow na damay lipan. They just go, sakli pa mo program ba? If ang nasa na. Malan ka tak fashion. Fashion men not stable man dik. Okay, ano kasama lang so yung malak. Wala. Let me sleep and carry on. Okay. The fact kicked out. Tamang liban nila nakfresh si Freddy. Like I said. Tamang liban, umisyon liban. Pelon ju. Iyan ada semua na Freddy, eh? Yes, Okay. sir. Okay, kalau malap, imuwi pa na Tuesday, Wednesday, ibakos mapolilak kala mo complete gospel. Ina makos ngayon fast pen na kayo gospel incomplete. Crucifixion siya, crucifixion, death, burial, na resurrection. Na ngayon, papa na fast na kayo Fred yung so, nga sambam na siyong tamulay share like this to get liftigas long altol yung makalang may labangan complete. Mana kayo wama alle pitshal na lalap si maslayak le in the Old Testament. Mit langkat nga tipa na loeng ko elos tinaliye orang ako mo siya nga na dieten katin the repeat mistake ma katliye ket tik na tinistra nga may langkalan yok langkat pang te ma mga masyong na nasyes kayo na ibakos nga nga kalamingan el complement each other. Nakatsum na ke Friday, may mi siya long portraying Christ. So ni may kors, potlongon may kors ni ke, may longol ya. Vingat liya na, wanay correct me, tamlay share le, tikin tres kal, wana chishes len kal wani makat liya ke Daniel saptas niya luo, what's sinaga ako siya. Fosnongol mekor sakali mimo nga fa na pae na shuos pelche fata keo to tari ke mi chef along portion when na tinkan elo shapurong o famolya askolan papain sang mol el sang ko shepena na shin wen natal el eseng na shin wen tain el pa enanan ka meta mayen el wen natin met nikko waslut ke masinge pelche ta ka met mi siya na kay wa falong pasel il meliki kalya klalus los siya ma wo famolya na ke mol los siya ma kuluk famolya na ke
non ko elisiak le pa penang distinction jike forsiak lu ke tenel saktas lu masih tamal shirle lakala nga we me akta yela tik interest kalinga akala me da na lalal fungi sipa ene na gadin patat yang na ke katin kang fin kayo singa kat no fun na ito la kayo singa from ginya ke me fatyak ngol chi fosal kurs akala me mo lala influence si pasano sano mamit met machila lalal fun ki akwaklan god may ya si pang katachilo se mulyak na kengan katachilo se mulyak na ke ashur ka from kintar yok ke victoria kalam sing inkanikin mul se machi se justa ka gospel apang akfonye yak leke tuste wenchi ke ak mulyak lalan fuki se lakum nge mapayishi papola lakala mi ke tuste wenste tene lakala mi na ke evngu mata ke meis menche wo na ka chuan ke son lakala mi pe lalan fuki lom na ke akoklan god spiritual things pang pason lakala mi nge men met na ke wa ngana los mi she enan si be shusle ke ngon man god kater of ka paganin for la olia lalfin la chijel de mi she molia ke maglu clash lakala mi ta ke son toli foshingon ko naro met mi she if a long percent Christ come technically having got 4 till a land from you God nganash mi she having come 4 land from you God nganum mo yaktar kya ko kwan God na pangay masing kata selo she mo yak mta ke mo mapat kata selo she mo yak mo sum na ke kayo pangay yasing pangay mas may na kading sa mga nimpel na kayo ke mo lash wana ka academy ke pel kayo si may ta ka ngay utak lan matalag fungi ngay kain si kya anytime ko elis mo luman kum misha el chik me ko kum misha either way if you come to the life and get Jesus Christ may ungayam mo kayo na pa ito ka na kaya naro ka tram kun ngay sa mga tram techik ke Victoria if you come to ako kumla kumin ako pesyaw lum kametlom inlom siyuman alalal mo area alalal mo para tamal share le tigin trace ka katil keslan sa dosin akes makinyigat no phone na in molash matayangas amoy pangay fact photo to na ke sifay ke Friday ang dasum na ke share te to metiga dasum na ke share te kada waka king bela na shel tamal share le si betigin trace ka linak yok ke ke molyak si matrom gunja may da fami she fa long person jesus tamal chile mo long person Malong, tigin trace ka kalong, customer, take it, fellow. asma be fa ko finwangen But no one should take interest go. o tigin trace ka kung Lumalap tamal lipat tamal shirle gulo ke ikase klomin kain usina shesh na ke pang singen na ke
ingan long pusen lem ki bang singen ki voice singen nga me ki kumakata yangan ansigin nan ga ki plan na wo wusilan gat may lako langi nga finshak kin mga kumintie pakasing am todo langi kadinte sa fashik kin kadinte pilesya mga ete sikya ke kumsuman ngan tanayin me katmala na samma beftoto me kasi pe na malimi lorik makun sangak mulyak metkel mulfin fela kasi pe na mahal sang akayela matayan si makat kaben fak mo spiritually dead ke samram kundiak mugul lime kosma ma el me akronsen na si kamet ma paralyze kanin mangen kelemel life na el pamol nga fakin na kela en si mga nanga kaya pa kiko si nga nema utakan sang takaskat siya kika de long ki pel si ma pel file si ma takama losma mi siya nga na ikekla ingan long pusen lem kaya na kung fak piya nga dam lilipan da nga ala asure pen nan ka kela okay so fin nga etakarik na kaya mi siya mabat-bat singan bang abakong takyo da kulon singkat arang ay samek ke siye malutut makatutimet ma fast no mga anigin la siya kuman shepherd chilita posen sip natala si pa ita posen shepherd si naralela na si kum kikatlong malutut ngaya hindi Schlagen fairy tales si kamesya dalongo there God has a very wonderful plan mal aki na si kum ma nga kumingan fashion mo hulsinge or ela kapas wo wulas na sila mahin bakit samsam gange kat tena samsam good on a daily normal life katlong gat dudut pa ba gat summa kaya alua ta esikya one reality sikya la emo aspel singen ako lumalap tamal liban ke ikasik luman kaya flok na room tamal sherle evin ekay noingen nanti dem talip sa malutut singa ke kuswas na meda lumalap All right. Taking interest ko, may tiya nga cast lang. Ang aglin, ilos sa mga cast lang, katliya ke port na ito siya. Hena Isaac, kulo malalap, kulo ke luti cast na espak na siya kayo, wapay le cast na ito ka na siya I guess magpindi ka. Kung gulo ya, kung siya ka may espak pa na siya na Sharon Blasha. Na Yama, Tafa 2, Talenshu, Asan, Tabulasan. Tabulasan la Bashkin to Bible Lala, mostly deep thinking I lose pump up a wood big gas and go. Tabulasan na kayo. Na, Tabaliban, Faxlon being a la, or nine must get book like that, and Babaka treaty, book like song. Siwa, Mama then. Nga dala gumita top na kaya gumisi six in paragat ng akasat ng ko ifo na mga na papinas mo ni o fuku na gitao sin pa time difference nga pagkari ka dan onay man mas mo niya papinas mo niya at tin loyang na kaya sige Yahweh Lamb Jesus Christ Son of God pasang masak mo na silmo lamayak mo ilpe na ba Yahweh sang sil Moses tafel na ilpe na ba tafel shablagan na sil Isaiah palta ka te ulen sa sil back pa ila na finil pa na pangan kalin pa na le ilpe na ba sang mga sil tenil ti Paul il saram kin ke buklay Corinth ti magpalason il simus Saklan lame sa masikak pinagipelal tene na when natin kata na nasak pinait pa Yahweh il pinapas sibusbangan ako bigile tinaik le tafiya na may kami na si kumiseng kingat el fria when ngon matal in maiwit la dahil fong iyo in ngon matal pa intercede kat pa na kita pa tafo pa na ke
จากเฟียกมีแฟร์กิฟูกูนะกิฟูกูนะกิตาวสิเสียนักลมาลับนะสิวสกายวะแต่เป็นลีบันกิเดฟโลนัตเตอร์นะซูมกูเป็นนักแฟชั่นเซตเดีย Lama lap tamay chele. Kumale on point ke Jesus na pana. May bangen mapabalas mon may el makay na pa akfashe ofos tolu makalim ke paepalo. Prophet, priest, king. King David, el king makay na, el na prophet siya. El na priest siya. Jesus makay na pa fulfill na fon na matulungan na ro. El matana siya ngayon na el matol siya. Nalata ka to ko siya. Hiyepel bakat sano. Ar lumalap ke. Kadasum na ke sette chulalan tut longol todo. Jesus el fafashers na your role Lazarus. Arke Shakana gospel wal son sapta singal siya fos siya na siya patol na ke singal ongor. Lazarus el misya context la el misya Jesus el to na el siya prolong lain luo siya. El siya bad. El tina slakta kansom. Mary Martha tamtal we had Lazarus. Erin pa elos sa palaba siya lain landa ko. Na pangay masing misya siya la Lazarus nga in act kaya po siya pa tamal siya tigat kasyat piya. Sa na kufin matasi may fact glory lan God. Kakalan God na siya may ngayon ito na pala Jesus palang. Pati ka kaya misya sila Lazarus nga. Kaya Jesus along at in fact masingit siya mana kaya misya o may nawala God waya pa when natin God fa age wala na kaya. Glory to God. Kung na siya sa siya pa ngayon sa valentary kaya ministry life kapin kalain sa papangin o make sure event wana in pangin finality si may sangpay ko siya pa ito kang aro it long la last version mi siya ay siyam from mo el mutul na nangamo ka ini na katinala mo pa na ke mi siya mutul siya it's temporary stage siya pakatlong ke lenigash ka siyam from kuna tagakay Jesus le pang mi siya ilyak na yorol me ko si ma Jesus el ke akalim nga pangako matlal ni siya nan ashin bel na kayo mo pa sang yakay ko ele talaga somti Lazarus el mo ilyak kadet sa soin na keta pange lama si ma el ke sang na sin met mai liye mo ilyak siya Eli spell la living got som ne ke matawayan fell creation kade Copenhagen got liye ngakum liye mo siya Genesis ne ke Revelation got liye la katil sam from managawa rekla fo den go flan oro ma si ret na si Lazarus nilchikan non ko ma kat mata ke authority siya ma tikin treskal sam from kinpiang ko na siya fla siya pakat mata ke kadefin mata ke managawa sikya katli around us ineffective el kain offline practical kalye god min ka tala resurrection siya ko si masang Jesus el mo ya ka pa challenge si mo siya na siya pa cash ha mo ye
na cheese as going to 9 shell de nan som lasters ak mulya katli yiling me ministry la samram ginya ke kat ta taxi se me samram no mek ne ke la nai distance is not the me problem here one and more you on God now mo me eta ka penana ke lalal ni lakum na ke ak ma chi se la ki nga ga din lit ke nga ma na pais la kon na shaf lang aram men la nga met u ka nga chat pa na sa dalan fung met choose nga tina noing na ke ang el tongol sang la sa in pen na ke wa for la olia is mon ma pat pat as get nan ka ngam ta ke met atina noing na ke ka si ma le so min ak mulya clashes nga clashes ni siya ngatin ali so kisben lang kalang yok man kap na si ken ikas na ngandi la mi siya singe enan mulya son tolu katak kan mi ke wikmeta isus ta kan online kat pangai isus la singe men na fan na mi siya kat na fan na mi siya nganas mi siya mano singe e polok na ke foko weapon na ke chise mulya ke lenak tolu in a glorified body pamet lal nga siwot na ke leta go got instantaneous misa mulya tagada glorified body sono mol mapat pa pangai instruction pangai mai aromay tayo li ke ministry lala in usyal talan me na ke mapay lal in a small mapatta I think kung tala pelo mingi na syuk mapay ke fella you in the wrong direction Machima lalmet machima kya chupe meta they chen fein if in God is one in kya lo shu got in God kya well look to she better go in akalang me me som la Jesus na lasters la el chilpe last la in lu el eta kishben me ko gloriland God in the area nange pape na si kum siya nge Evin kat mi siya ke makuluklar kat mo yak ke online God gloriland God in and shine as we speak as we walk the rest of the day me glory nga pa fa kon ngon palang siya mo tayin ta kana ke ako kulang God kat mi siya me ingin kat mo kishben Jesus it's a miracle langam tan siya nga man nga may kuluk na machima kutsapa siya met machima kusro machima salala leshi kain mana ke wa masikya na sikya mo lak ne ke misenge katel kya ka na sanctify la mo liye kya sila mo liye katta ka riti wala tang la chelle riti being sanctified katin soon and wala na ay Satan el taga ketulok niya masing panang oyen el degan kiepetla malutu chinge taga ke lalfungi call on God na siya kashi kadinesh mon mabatbat shaklu ke lista bela ta pangai me tamil chele tigin treskal ke aksayan of toto insang akas makinigat ke kasil mulyer kuno manlap ke bela ingena sipa wi tamil yo work ne ngasang na sil tamil chele tigin treskalin akayagat ke wa peke malutu to Elsinge mal pelos tamil tigin gumlong tamil chele dalar Ao
Katlong, tingin Diyos ko. Isa Kaya ko nga, wala. Kulang wala. Lomala tamusile papin nange tutsima metro ke skisette boye akde ke Tafi mo na. ngamo iplok ke ngatapan akulo ke ikasiklal lemnister lipan ale pala ke fakin damle lamen kelwi kat medal wangan bangon yel sik lemnister lipan pomordain as a lemnister ngayon nga nakflatchi akta loman ngalla fing madam shelele seven shelie da nga fata ko ki me closing on ke mayen ngamo me ko me kasi kale kalem dari ara nga tuin singa da shele nga flogun agin balansum Alright, kal tingin Diyos ko, kulang wala. Taman liban, kulang kaya akum ikasek tas na Freddy set yan. Na ikuyan man na nag-send riya. Kadeta ko ke set ya, kat finmol. In-election na ikuyan. Tas sakta, oye ko, maslak gde usot na identify ko lo se fin saka pa kumin is mananaksyon uswi kom read kun proy kun katin gesa yok na sum I plus kaya kat fliya na den kali sila kumin mataya kumin te esla kali mian shole le kumin liye mas mit lile mes sharam gyak kumin liye na ke fos Marichigan acho que dava uma acadela da Malipa, né? Acho que só nos apetece o sie Antônio Rodai gostam de algo lá puxar. Só shopta. Gusto mais commentary na to. An kumidile may na naksin papin na ki commentary an kalmi pa ashtari pakanek ashtari researches ko na mo exegetical explanation sema we say context like mo lutlita ashtari ashke commentary an gingat damol liman we alu Killeen, Texas, Kesendria. Got we with Fastagawa, will center school. Now, taking Pele Lipan, will lang Preston, Mr. Primo Alexa, it was pa cool center school. Now, call that center school, akataya, alam na kalim, may yun may yun, it was already due diligence. It was some, I like it was pro, you could read the Bible, some civil bad, you guess the commentaries and the kata corners, kata information you would not have otherwise seen. Kung hindi begin maduto to, kung may tiriyak o yan, and it was pasal na kainin chuashik na kayo sa matakalikso nila, ikasik mo na naksin it was sa matakawilong, wiyayang talo, ano na kalim, David maduto na sales. Naka-fact, nag-i-plan shirtless in comments. If you went in the tomb, not manas. Talalong na. So, invest in yourself. Sista labasingan, kumin mo ko insang cash kumyang ke yok na kung matitisi ko yok na kung matlal fung ise kumin ito na bay masiwasa may grabe ala kat may dagdag masi tafung le e funa kaston kat kufla wening mitsuko na matafung le ke na orang afap ki mga inak kay kum fo lagi mo dagdag flok ke set ka filmol luxury na ikwe le mea sharam gunyak ngal le fokum maritige sette fa Jesus for fast years nothing in Bethany il outside of Jerusalem la il sumo al Mary Martha pa sisters in il das pa sa absugutar ke el tamul tu yesh il kayok na label sisla sibe lendu na gata maliban el zaka sisla lendu il slap. O fin ako kasi ilya yak oi dai ngay na so. Lemel tena may yin malo ko malimilak fa siya may luti na sin na sis
yok na kat suma da riti ya o yan ako malay mi mo tutut mo kay fan na sama il tako we're magin characters nga Ebin ba Mary Martha Lazarus bisin siyak si tako ge may nalaksing si Anna si galangan sa Lazarus kat kinakatay kasi si Lazarus when mo siya mo niyak sayan may read sila siya nga sa singa luwan ko pulo passage siya mga dapat na siya mo niyak Lazarus kaya nalaksing Ashpe Lazarus and the rich man siya naman nakpangan nasaktam masi akom shamgin shamgin le melak moljek ak moljek Lazarus na vindiele il vakoinge isla yotsengan sama faxilan le pa tam le liber shamgin Daniel sa tasinga luwa pasinga wasa ako siya le ash pelsima oi mas monyak ke saflen bible ba fakket le aspels ma tramgun like a period of 7 years le ash o yenga ni sikya like a rapture ma lame Jesus Christ ma lupla de just go in fact le ile kasla na ilusma mutule ko na just meta mabise ke bible lo mit life na kayo lo may lus mutul tapan bang singa power 방식에 역시 다시 미안해요. 방식에 역시 말하는 것도 이행이 거 사실 gastan 방식에 쉽빈 무기가 라셔파 일로스 메트 na kayo sa mga mo la in coin la life in Lord Jesus Christ mayen bel sa mga mo slash ka tuya kat fin til life in Lord Jesus Christ back there para Bible of that ma ash eternity's luo siye hellfire luo molyo in Jesus Christ nidok mabat na molyo in Jesus Christ nidok mabat singan pa tamil liba din just because we get rapture singan le with that ko bang right up bang na sin ilusum mo tugan a long bang lan lem o eben age Banglo Lazarus. Now, Ashby scholars that mo, phenomenal to Lazarus, phenomenal to mo, Lazarus come out without stating his name. If not the Banglo, exactly in Lazarus, but misa na kayo, misa na kayo sa mga misa and bell, so, moulyak. Sige mo ko. O yes, nga pa sa isikyak ke, Pelsmal limit ako ismait lal. Ile gas the power fact lash sarum si ashrap pasi. Ukuki. La sarum si sarmalik. Na mo ilusim ang betula ilusim so wet na ko siya. O sin lim Jesus Christ in ko siya. Na ilusim mo din bel sila na fat dok. Taka dok. So wet dok. Na Sokak sa ilusyon tulan, parang ako matlal mong iyo, magandang sino siya man gaston ka, matla ko yung gaston ka, ilusyon mo mula. May belsa mo ka, matula ka, misa, back that ari. Na parang kat matayin nga siya mo yun, parang kat matara magandang backfashing ngayon. Di may nakuha sindi ka, as masaya ka tomorrow. Nasakta, kisipin ka tiligas sa nasiskilan diyek, yok supeye. Alright, oh yes, you got backfashing is sacrifice. Sige mo ko, lam siga, klik ko flower one. Then you got neck, you got ko felish sham, may got sham meaning you know. Like flam gui, sama mga insafla. Kat kain som dinner yen, kisipin katil guest na si usiya na siya nanak siya, kilin chakil gaslan kat. Tikala ba kumnikot? Si best na nga ba, kung fin ito targelim Jesus Christ, alam mo, dafay la, nga sinilos siya ma, siyak na nikun. Asmait wiyesh, kain ko na live ang isang, maki orolas si Fena. Na oro, may ito, kufla liya mga chumona, nika nakat mawul kunit, usakan wiyek.
Na parang kasi specialized me. Kasi nengin ko, idafla gasan ka, kolon ka, at nagatigil Diyos ka daka, as in gaslal. Ipla siya, katafa, halay ka lang sa mga fan na. Mga duwi siya, nga finja mo, katfin mo ulit isete, kada fulok, nga mo, ang dami lipan nila ako yung nakawiya, finan may isas, na kada siya, ikuya man naksin, na siyempre kung may akal niya. Naglawan lap tingin Diyos ko, si Saklug yung nga, is like, yokle pelo, ay full ako na program na Zoom, when kumbakol kat bising niya, naglawan sin, nakayo, tamang liban, gulaga pelo, gulaga short notice yung aspect, kung kan naka-saukla, in na sila na, wala yung tingin di, full pelon, sum gulawan lap. Tingin mo, katalaga lang po siya. Aksagin kat, guloke. Akataya wo makat. Ngawi base kaya kasi ngaya. Samram siya nga, ngat naliyan na kimakat suman ki Victoria. Ka week may tama. There's no distance in prayer ka. Lemel ka in akayala na ki masikyak sin centurions ya. Samram ki metual ko. Fasti may ko fanis kaltolo. Daki plan silang kat nga. Marta mateba na galim ke. Patam siya dam liban fak nga. Inakalim yung wala na lang gata. Plan silang gat nga. Pange. Lem lang da ka na ni infidin and ma Lazarus last week yan. Inakalim yung kalal. And si Bansi Kyoko pa. Marita akalim yung lalina ako sibangan. E fin lina ako sibangan. Ilak mo yung lalak. Messi upegalin tolu. Lemel misya mulyak kunden tolu. Bangalek sinak kaya lang na siya. Ngan ka na lalal fong yung magastan ka na kalimbiya. Take it. Ako lang mala. Take kung di, linakos siya. Malalal fong yun mo, akakuklan ka. At ilente mix yan. Lento ni malan lem. Reserve yan gilal masin. Nantolo siya. Amo, kung di ko magpindahan ko biya. Pati tayo, lento ni ba, kalal fong yun mo, il omnipresent, the God of time. Malay ba bela? Dahil dakan lamang, and fall na gilong sila, nag-akwakal si Fena. May funeral rin to, ano ito, tingnan ka, ito, katmut ko na yung atlinembo ngayon. Super, sige, linako siya. Lento yung malal, pa si Sikyak, parang resurrection siya na sa ano mo. Linakos malan mo ito, It's amazing. Oh. It's amazing. Commentary kung akalim niya commentary ya. Kesyatte ako makin cashin call Te commentary. Nganta nag-sette nganta son singal siya lolal ko na ngalakos. So, eving nga matay Honolulu kokosay tale alu medne Sunday school tale makin commentary na penita we patale sum na cashin call. Okay. Gayan alu level leo ngayon just kung going to correct me if I'm wrong. Dahil sunod Sunday school San and Honolulu. They just they just go lalig din akfashe. Orela kay rufle. Luwela singen. Ale yok shipe me papa na katsuno ye gange ke ngata abruptly de gage de gun tosta ate sepen nara la passima miss out ngan malas kasi so bakane ana ke usfak ngan mayen katmuda liye gemda wagen delegasa mo de ko ana kan di mo they're doing us a favor get a lock in. In reality, fakki pa lama kaya kawusta ka long gigastan ka na kawus masay lalal fong ilawusa. So it's really something that is very beneficial. Ay pa nang aking amdalip siya di lawusa. Alam na leksyonik na kasya yang ankain should be som bukun ka should be som pray meditate ki ma ngais ki maludi. Oye ka ngayon. Lamalap yung siwas. Wala. Well,
Weil nga ba ang champion chef na lang ka flow kada sum ke kali na Wash my hands. Wag mo kasi sa. Taking trust call. ayun na siya daw Shirley in gas lagi Belsingen na daw Libanel na kali na ni Proy accept yung lapangan Belsi mga dictator din iskat lagi yung man mas masinunurang. Ay, taking trust call. Kung gulo naging wasak kalim yung para sa amin in kali lang ang sak lumalap na siwas na kayo. Pincha mo oya magadak fashion ng kakasela siya in gasiko in kopin ikesla ko ikosek kalmen mo na nakin no kanon mo na nakin kasi no kan kalim ke fact cases yokli na kayo ay maulikun sam na katfin maulikun na rush ushen fact la siya na kumfin in mo likshin na kalim ke chip katta ko na in akase am gayon na samle the final say tako ke Proy Loman tako ke Ridian Bible na din nakadalang glance up si magkaivan na katakatafa magkaivan na kat is tafayot magkaivan na fincha Oslo was an gusto mo tako kasi luwan lap go susi affirmation sila siya makatakfa siya ng gasha goes nagiging just like that ke intro lala if in kung correct yes so ko lugalay na nakalim ye sinsiat ko mama katulog maging kating guest na siya nakalim mi be ganito le kan ak now of a ko ak wuyi la fa ka naglo na sin God yok na sin may talik may piyaking may class up piyaking tigin just call Mr. Lipan lumalap ke Artlosan yok lagi na kayo na sinkat o yeben na si viewers on lo na malalap tigin just call flolat na siya Lumalap tamo Shirley ada sum ni rol tamo Lipan dan kain kasla te kali na ke Proy Mr. Lipan akpay yes na nagi wal makumakusalan kaya dahil nga ako na siya Kay kulamalap tikin tres call. Thailand atamal Shirley atamre Shirley sumne killing ka wiklotaria we 20 akmasa lal pastoloto ni Pastor Marian penalita we sang na Proy Fintrack move pangan kumpang niya la minister ngan fat na la masitukan pa lan church le kano yangan aspect Proy lasha na wala lo skrewa tikin treskal wala tamlal Shirley in shibe sangkulo malak na singat ke kasmol mataka in shibe kasmagan yagat kai shi kulo malap ka aslo wosan Shamin na geshettia esamla shifema ka tram kunge shifenla wowoin akes makini ka kashi kasil akmulye mana APN che fiction tinga somore mafolo enel follow ko now ngang kat 20 in living room kat sum poroi kat tram kun force na machine reta lang phone force boy na sin kat na kat yana share la me kalme umne eni nan tak ni din mom shiko patam le chel fa nge katet kain mo kat eta kame mo pangan mo lar kat committed na ke mangin clan sa bagat men nalalal mo tay for lar sa ating kasaw nga mo kun tay ke kun show la ko gospel long chi lang kat nge narspe ke mo la ko antes mon magana mo kun afa mangay na kay kat na phone na kay shima pulungo malutut la so iga nge inak kay kat
Kadene na in siyashin siye ke ma mulan God. Lesh letaka le kanan ke wala lal. Nye letaka kad nikun. Nara kadin monia kinakulain pel na ko ke mulan. Kada proy ke mana ke wa sang na shin God tlen sipe pen God akes makanya kat kai siye ke mulan. Angin akat sumna ke proy we are pen a proy. Kat proy kat flat na large kat kak chicken gum. Kat kak chicken gum ke wala na lom taga ke kas mo lom. Inchil pa kas makanya kat kai siye ke long she kaw lom na shin kai shina gaiwa in felching. Kom long she kat yok lagi mana gaiwa. Ako makalem me kat fashe lage when na tum siya matlang las taga mi siya. Molya. Ingin am tak ke lepele yot sium. Elefalo. E pange proy ngos las na sium o kat flatlen na ineng yang ke pelching. Flogo katakalan when na tum in ba focal point ke mo las kai siya. In wang in masya ya taga metliki. Akadin siya na taga singa. In pel na taga ke mo las. Mugui sam las kamana ke wakatara in reflect taga singa. Proud las patako. Kateka in singa without you. Kung God eta mana ke wasya. Komarsyen na ke wa amka ligi mana ke wa. Katang na siyum liye pe force no lap. Elia no lap lan fela singa. Katang na siyum takunak musye na manas. Forokan mape selo siyasak nam take sikosyok siyakatar kamatake me. Ikesla at firsin selo sin shoot when na dum. Ito la wan mo siya. Kadalle shui kaksakin kom kay kektalan kasin ko fashion na nam siyang. Makang tamlal shirle tikin treskal katamtal ena. Anak manas porong uproy lash. Kadalleftodulain mana kayo. Tsak takadalal fungikom. Lakom God mol God langshe God pakoten. Kad proy kaksakin kom gep mana kayo. Alal fungikom nen Jesus siyamitlang lash kad proy. Amen. Amen. You can trust God.